svim studentima, svim profesorima, zaposlenima bih čestitao početak nove školske godine. Fakultet jeste učenje 4 godine, ali nemojte zanemarite i da trebate da se prvenstveno družite. Ovdje ćete upoznati i prijatelje, neko će upoznati možda i bračnog druga. Treba da vas stvarno vežu lepe uspomene. To je suština studiranja. Meni ovo nije zanimanje, ovo je poziv. Mi kao grad ćemo uvijek gledati da pomognemo. Pomažemo sada fond za stipendiranje darovitih studenta. Nastavit ćemo i dalje to da radimo, ali svakako vi ste ti koji ćete nastaviti dalje da radite i razvijate ovu zemlju. Poslednja 4 gradonačelnika su sa ovog fakulteta, gospođa Gojković i predsjednica pokrajinske vlade. Premijer države nam je takođe sa ovog fakulteta, predsjednik države takođe završio pravni fakultet. Poželao bih vam sreću u daljem radu, učenju i da se vidimo ovde za 4 godine.